අපි අවධානය යොමු කරන්න සූදානම්. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සහ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා අතරයි ප්‍රබලතම තරගය පැවතුනේ. මෙහිදී 62,162ක් ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් 51.28ක ප්‍රතිශතයක් ලබා ගන්නවා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමන්. ඒ වගේම 57,68,090ක ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන 47.58ක ප්‍රතිශතයක් ලබා ගන්නවා මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ විධායක ජනාධිපතිවරයා තේරා ගැනීමේ 7 වන ජනාධිපතිවරණයේදී මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා 7 වන විධායක ජනාධිපතිවරයා වශයෙන්. தினுஷ ஏழாவது ஜனாதிபதி தேர்தலிலே சற்று முன்னர் தேர்தல்கள் திணைக்களத்திலிருந்து மஹிந்த தேசப்பிரிய அறிவித்திருக்கின்றார். 62,17,162 வாக்குகளால் 51.28% மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்கள் இம்முறை வெற்றி பெற்றிருக்கின்றனர். அந்த வகையிலே இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் அதிமேதகு ஜனாதிபதியாக அவர் தெரிவாகி இருக்கின்றதை சற்று முன்னர் தேர்தல்கள் ஆணையாளர் மஹிந்த தேசப்பிரிய எமக்கு அறிவித்திருந்தார். அதே நேரம் தேசிய தொலைக்காட்சி பொறுப்பு வாய்ந்த இந்த ஊடக என்ற பொறுப்பு வாய்ந்த ரீதியிலே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் தேர்தல் பெறுபேறுகளை வழங்கியிருந்ததை ஞாபகப்படுத்த வேண்டும். அந்த வகையிலே இந்த அளவோடு நாங்கள் ஜனாதிபதி விசேட தேர்தல் பெறுபேறுகள் செய்திகளை நிறைவு செய்து கொண்டோம். ஷெரீஃபா. According to the all-island results of the presidential election 2015, the Commissioner General of Elections, Mahinda Deshapriya, just announced the victory of Maitripala Sirisena, obtaining a number of 6,217,162 votes with a percentage of 51.28, winning the 7th presidential election with a majority of 449,072 votes. හොඳයි සමගින් ජාතික රූපවාහිනිය ඊයේ මැතිවරණ ප්‍රතිඵල ගෙනෙන්නට ඊයේ දවසේදී ආරම්භ කරන ලද ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රතිඵල විකාශය මෙතකින් නිමාවට පත් කරන්නට අප සූදානම් වෙනවා. මහින්ද දේශප්‍රිය මහත්මයාගේ නිවේදනයට අනුව ඒ වගේම මේ රටේ ජනතාවගෙන් 52.28ක ප්‍රතිශතයක් වාර්තා කර ගනිමින් 7 වන විධායක ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමන් තේරී පත් වෙනවා. ඒ 51.28ක ප්‍රතිශතයක් 62,17,162ක ඡන්ද ප්‍රමාණයක් එතුමන් මේ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීම සඳහා ඡන්ද ප්‍රමාණයක් තහවුරු කරගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුවයි 51.28ක ප්‍රතිශතයක් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමන් හිමි කරගෙන තිබෙන්නේ. එමනම් ඒ සමගින් ජාතික රූපවාහිනිය ගෙන විශේෂ ජනාධිපතිවරණ ප්‍රතිඵල විකාශය වෙත කටයුතු අපි නිමාවට පත් වෙනවා. ආයිබෝවන්.